abazana munana ba timu yambarra y'omuzano gwa powerlifting nibo barya hafutendekwa kwetebekanisiza empaka z'ihanga ryona eza National Powerlifting Championships kandi ababebembirwe Jamiru Kamugisha ori champion wa Burenge rw'izoba. Oguna bagenzi be erizo basibo mu kutendekwa obukoryo busya obura basya habusinguzi omumpaka ezirabe haha Sande aha Chai Hamos Stadium aharina Kivubo. Yowe ni training gira abakiro bibiri ataru ataka nako ekine cyo kureberaho timu jora bawano je murabano ya powerlifting ngo kora bench squat deadlift nenga guri mu categories nabo guno muzanyo nako twasazo tuzanyo ko bataje ko bakaza wese na misali ya Kampala sigendo kuberayo powerlifting is national championship. Timu ejer hono mukazi Asufata Mukamurisa orokwaya okwija koraje yabasha heji kimara kwihawe no kongera mama ni bwatekiniko bukumbura mu ndonzi za kongera mu ebyasigara yebinka bishaka ategesha byo mukamutunamu empakeza niziteberezebwa kureta abazana barukurengo mu 50 okurwo mbyanga byone byihanga kandi Frank Kasba okurwo mu ihanga rya Hungary nuwarije kura ebyo kora muri empakezi ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacencuire.